Pozdrav, ponovo s vama Almir iz Pro Fit Health and Conditioning iz Sarajeva. Današnji zadatak je da obradimo trening brzine. Sigurno ste čuli da brzina ubija. Šta se time želi reći? Želi se reći da u vrhunskom sportu, ako želite da budete utjecajan faktor, morate imati odgovarajuću brzinu. Nekada se smatralo da je brzina prije svega genetski predodređena, drugim riječima da se ne može značajno unaprijediti tokom života. Danas međutim znamo da kvalitetno strukturiranim trenažnim procesom koji je zasnovan na naučnim pretpostavkama, možemo u velikoj mjeri utjecati na brzinu. Naš zadatak danas je da pokažemo kako to je moguće uraditi. Prije nego pokažemo vježbe za razvoj brzine, jako je važno da u ovom trenutku pravimo razliku između brzine sa jedne strane i brzine u igri sa druge strane. Brzina u igri je za nas mnogo važnija, a ona podrazumijeva na koji način apsolutnu brzinu koju posjedujemo možemo primijeniti u kontekstu fudbalske igre. Dvije su ključne pretpostavke za razvoj brzine. Prva je razvoj fizičkih kapaciteta, prije svega snage. O tome smo govorili u našem prošlom treningu, pa ako niste pogledali, pogledajte i taj trening. I druga stvar su tehnički elementi tečanja. Mi se danas nećemo baviti tim segmentima brzine, nego ćemo se posvetiti brzinom primijenjenom u fudbalu. Da bismo na odgovarajući način mogli kreirati trening brzine, potrebno je da razumijemo zahtjev fudbalske igre. Nekoliko stvari koje moramo imati u vidu. Prije svega, kada je u pitanju korištenje maksimalne brzine, maksimalnog ubrzanja i zadržavanja brzine, to se dešava na distancama od 5, 10, maksimalno 20 metara. Druga stvar, u kretnim obrascima najčešće ćemo se kretati pravolinijski, nekada dijagonalno, ali će to vrlo često biti nepredviđeni smjerovi kretanja. Kada je u pitanju start, nekada ćemo startati iz stojećeg stava, a nekada će to biti iz laganog trčkaranja i kretanja u prostoru. U zavisnosti od toga šta nas potiče na kretanje, da li je to stimulus koji dolazi od našeg igrača, stimulus koji dolazi od protivničkog igrača, lopta koja ulazi u prostor ili mi iniciramo određenu kretnju. U konačnici, jako je važno da kakav god trening brzine bude, da on bude prilagođen nogometnoj igri i korištenju lopte. U tom smislu, važno je voditi računa o sljedećem. Trening brzine mora u sebi sadržavati vježbe koje su usmjerene na razvoj ubrzanja. Drugo, mora imati vježbe koje su usmjerene na promjenu smjera kretanja. Treće, mora imati vježbe koje su usmjerene na maksimalnu brzinu. I četvrto, mora imati u sebi sadržane vježbe koje su predviđene za kontrolisano usporavanje i promjenu smjera. Vježbe koje ćete imati priliku sada vidjeti upravo adresiraju ove probleme. Vježba kojom započinjemo trening brzine zove se marširanje uz zid. Od svog fudbalera ćete tražiti da se od zida odmakne 3,5 do 4 stope, u zavisnosti od toga koliko mu je stopalo, kako bismo dobili ugao 45 stepeni, karakterističan za poziciju tijela prilikom ubrzanja i razvoja maksimalne brzine. Ruke će biti u visini ramena, a tijelo će biti u jednoj neutralnoj poziciji, tako da su ramena, kukovi i skočni zglobovi u jednoj pravoj liniji. Zadatak je da u ovom trenutku guramo zid, da jednom nogom eksplozivno pritišemo pod, a drugu eksplozivno pregibamo u predjelu kuka. I na taj način marširamo samo jednu nogu. Idemo jedan, hop, idemo druga, hop, idemo jedan, hop, druga, hop. Dobro? Kako možemo ovu vježbu ubrzati, unaprijediti, otežati? Tako što ćemo od sportiste tražiti da napravi dvije izmjene. Cap, cap! Idemo probati. Hop. Dobro? Kako još možemo otežati? Tako što ćemo od sportiste tražiti da napravi 3 izmjene. Idemo. Evo ga, možete se podijeliti sa ovim vježbama, vidjet ćete se unaprijediti mehaniku trčanja, biomehaniku donjih ekstremiteta i značajno ćete imati transfer u ubrzanju. Druga vježba koju radimo jeste za razvijanje ubrzanja iz lateralnog stava uz vanjski podražaj. Fudbaler će da zauzme lateralni stav, sportski stav, čekat će da ja pustim loptu. Ono kad ja pustim loptu, brzo mora okrenuti kukove, maksimalno ubrzati i iskontrolisati ovu loptu prije nego ona drugi put dodirne pod. Idemo. Hop! Druga vježba koja je mnogo važna jeste da učimo i da razvijamo ubrzanje iz različitih smjerova kretanja, takozvani tekući leteći start. Sportista u ovom trenutku treba da vrši određene kretnje, da se kreće lijevo i desno, da pokuša da imitira situaciju na terenu, a onda u jednom trenutku naglo da ubrzava sa promjenom pravca. Akcenat je na energičnom radu rukama i energičnom radu nogama, kako bi se dobilo maksimalno ubrzanje.
Još jedna izuzetno važna i dobra vježba jeste ona vježba kojom razvijamo sposobnost zaustavljanja i promjene smjera. U ovom slučaju to će biti dokorak sa zaustavljanjem. Šta je poenta? Poenta je da prilikom kretanja zauzimamo atletsku poziciju koja nam daje mogućnost promjene i zaustavljanja i ne smijemo dozvoliti da nam se desi da se težište prenese na drugu stranu. Sad ćete vidjeti kako to izgleda. Za sljedeću vježbu potrebno je da označimo prostor otprilike 10 puta 10 metara i potrebna su nam dva igrača. Jedan igrač, u ovom slučaju ja, odigrat će odbrambenu poziciju, a igrač koji vježba brzinu i ubrzanje igrat će napadačku poziciju. Zadatak je da svojim kretnjama mene izbaci iz težišta, uđe u nebranjeni prostor i dodirne jedan ili drugi čuvanj u zavisnosti za koji se on opredijeli. Ovako bi to trebalo izgledati. Naredna vježba vam daje mogućnost da u fudbalski specifičnom kontekstu razvijate ubrzanje u laganim kružnim kretanjima i sprinterima. Zadatak je da se tokom cijelog trčanja kontrolisano radi rukama, kontrolisano radi nogama i da se vrši kontrola i pregled nad igrom. Pogledajmo kako to izgleda. Pored toga što moramo raditi ubrzanje prema naprijed, ustrano i po dijagonali, moramo voditi računa da razvijamo ubrzanje i brzinu trčeći unazad. U ovom slučaju, fudbaler koji vježba će biti u odbrambenoj poziciji. Ja ću nastaviti svojim kretnjama da ga izbacim iz starta, da prođe pored njega u napadu, a on će se morati trčanjem unazad prilagoditi mojim kretnjama i što prije mi zatvoriti otvoreni prostor. Vježba koja nam pomaže da unaprijedimo maksimalnu brzinu tiče se progresivnog ubrzanja. Zonu trčanja ćemo podijeliti u 3 jednake zone, to može biti na 30, 40, 50 ili 60 metara koliko vam prostor dozvoljava, a od svog sportiste očekujete da svakih 10 ili 15 metara lagano mijenja ubrzanje, tako da bi u trećoj zoni ostvario maksimalnu brzinu. Vidimo kako to izgleda. Na početku smo rekli da pored ubrzanja, ukoliko želimo da naprijedimo brzinu, moramo razvijati i zaustavljanje. Ovo je jedna od vježbi koja će vam pomoći da razvijate zaustavljanje, kvalitetno kontrolisane kretnje uz pomoć vanjskih podražaja. Ja ću davati komande koju kapu treba da dodirne, a igrač će se kontrolisano vraćati nazad i brzo prilaziti kapicama. Idemo da vidimo. Crvena! Nazad, 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 nazad. Ruta! Nazad, crvena! Nazad, bijela! Žuta! Nazad, fino.